العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah, yang inaisap kita ni zaman na ito ini, amunain po as Maghrib, kata yari na yung guru mulia di Amerika to patum-tum waktu ini insyaallah ta'ala. Na kung palukay, tukbal ko na imukti kalasan sin Sambuanga City. Mayroon na rin dekal Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, fal yatafadal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliray dito mga kakasisin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Umatud na isab kami hanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu ariin diin nasadya in abutan in suarain. Adapun ingganap pangadjian sampai namu maun pahadarat sing kamu ayat 212 Suratul Baqarah. Di ayat ini papahaliun kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga panasat sin syaitan. Syaitan kakitaan, aula-aula na syaitan di pagkakitaan. Papahaliun kita niusin Allah ta'ala. Iyan kaagi na to maghali, umawa kita niyo gaus bawbog. Umawa kita niyo tatawangan,
In tatabangan makawa taniyo, wairoon dahing kato taniyo. Impuunan si mananabang, mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na mga anak po, yari nakita niyo hamasya. Amin masa kahinapusan umat. Tataod-taod tatandasan kanila. Tataod-taod musiba kanila. Sambil wiyata sinjunjungan alayhi salatu wassalam. In lamba. In pag-iman nila. In lamba sin pagtuhan nila. Dahing hamahin na at dakuman pamataas suka. Aung bihad tindagbos. Dahing mataas suka pamahapon. Malamma na. Sila na inkehapaan, sila na inaambos sin syaitan, di kakitaan, iwan syaitan pagkakitaan. Mga anak ka po, tengukan taniyong pauman sinallahu ta'ala, ayat na sabdo. Juyyina lilladhina kafaru, pialingkat sin syaitan. Malingkan, pialilingkat na sintuhan. Pialingkat sin syaitan, hamanga sila nagkukupur. Hamanga sila rin makada kabayaan sintuhan. Al-hayatud dunya. In kabuhi diya dunya. Ajumlahan, pialingkat kanila yung pagdunya. Nahita yadto. Sabab, ingka tibutan sintao, ingka ibukan sintao, lingkat. Juyyina linnas, hubbu syahwat. Juyyina lilladhina kafaru. Palingkatun si syaitan hamanga sila nagkukupur. Piyagkakaharan nila, aun Tuhan nila. Piyagkakaharan nila, aun sara nila, sa di nila agaron. Na piyagtabangan sila sin syaitan. Bukun syaitan ang kanunuk. Bangang kanunuk, tiyo da. Syaitan di pagkakitaan, iwan syaitan kakitaan sa taud-taud. Ampay bariman, di nila mapalingkat in dunya. Doon sila halingkat kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nariha ayat ini. Gawaitaan kita niyo sinallahu ta'ala. Ay kamu imibog. Ay kamu imibog silingkat sin dunya, pialingkat sin syaitan kakitaan, iban sin syaitan di kakitaan. Nanaabiti sila yan. Kagawa. Wa yaskharuna minal ladhina amanu. Ampa nila pagliki-liki anim manusia bariman usugiwan bariman babae. Impangasubo. Maita nila pagliki-liki anim bariman usugiwan bariman babae, udyo-udyoon nila yung pag-agama. Karena hiyambuok na simbar iman usugi wambar iman babaeng kabuhi nila wang kamatay nila ikbalun ala Allah. Di nila tay kuraning kabayaan sintuhan na kabuhi nila. Damit yan di nila tay kuran ing kabayaan sintuhan hambil pakamatay nila. Iingat nila, unin hinangon nila, kabuhi nila, rahon nila pakamatay. Mga tuwan, ingkaarisin syaitan. Di kakitaan iban kakitaan, palingkatun nila in dunya, hatta nasul akhirah.
Sahingga kalupahan nila in pagtuhan nila. Kalupahan nila in adlaw akhirat. Kalupahan nila man in adlaw akhirat. Kalupahan in pagsadya rahon pakubur. Kalupahan in pagsadya dahon pamahsyar. Kalupahan in pagsadya in pangasubuhan sila sintuhan. Kau yan mga anak kapo. Na, yung kamatauran sin nagkukupurwihahon. Kaya lupahan na niya to. Ada punimbar iman. Paman sin Allah Ta'ala. Wala takunu kallazina nasullaha faansahum anfusahum. Ay kamusiming uda mga silaliw pa nila. Baran nila. Liupa nila in kabayaan sintuhan nila. Liupa nila in daakan sintuhan nila. Liupa nila in liangan sintuhan nila. In ialop nila sarap kaya na naman sin pangatud nila lingkat. Sarap kaya na naman diungog sintenga nila. Kaya na naman sinikad simud nila. Kaya na naman singging paisan nila. Kaya na naman singgunggungan nila. Kaya na naman sinjantong nila, waliyarbillah. Imbar imas bumus. Kaya lupahan nila man yung pag-akhirat sari sila dunya. Tahalaku. Watakatau. Watakatalu. Watagadadu. Naghina-hina sila. Wala nila kaya sayuhan, hina nila na impagkamanusya nila. Wala nila na kaya na naman sipog nila na impagkamanusya nila. Halawm bahay nila, halawm tabo nila, halawm upis nila, halawm bahay nila, hataas sa sakatan nila, hataas ginis babarapan na wala nila na tunay mangkan na hina na sila hasawabsin, panay kuri nila, liw pa nila in pagtuhan nila, liw pa nila in kabayaan sintuhan nila, in ialop nila, lingkat kita sin mata nila, dayaw kaya na naman sin pito ang gauta baran nila. Bukon pahat bihad to, nagsagga-siyagay na sila. Bukon pahat bihad to, biunoy na sila. Bukon pahat bihad to, iabutan sila sing kamatay, wala nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul pasikun. Nakakuha sila rin nga kabayaan sintuhan, himarap sila pakabayaan nila. Mga anak ka po, manganal kita niyo marayaw. Yari kita niyo sa taud-taud pitna. Alawang bahay pitna. Akwa bahay pitna. Alawang pag-ibadatan pitna. Hindi na kapitna, ni bantumangkis di nga pitna. Amura yung mga silabar iman usug, ibang bar iman baga. Unin beta sin Allah Ta'ala rita tanin. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Agliki-likian nila mga bariman. Udyo-udyoon nila. Inyakad nila lang nasara. Sikulo yan. Walladzina attaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Yung mga sila bariman usog, bariman babae. Piyarayaw nila yung pag-iman nila. Piyarayaw nila yung panauhid nila. Piyarayaw nila yung pangakad nila hukuman sintuhan nila. Nagtaat sila marayaw. Nagibadat sila marayaw. Wala limim pa pangatud nila, aswara nila, hadaghal nila, hajantong nila,
ilingkat pialingkat sinasabmut. Kagawa lingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum yawmal qiyamati fi a'la illiyin. In sila yan mga adlaw akhirat. In makaingat datuhan. Di nila ipagpanuisuin ng indayaw nila. Kagawa, inipanghindo nila raakan sintuhan. Lihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila yan sa taas-taas darajat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw ka na, yari pa sila, iwan sindit ko na sila. An-na'imud da'im. Doon sila nikmat sintuhan kasta. Atunya aula-aula na adlaw akhirah. Di sila mangibog di adunya. Gaman ang kanila ipangdihin nila pa. May limamud sila hapag lumba-lumba daakan sintuhan wasariu. Wastabikul khairat. Pag uus kamu, pag lumba-lumba kamu, pakabayaan sintuhan, ay kamu maglumba-lumba, palingkat pialingkat sin syaitan, iwan sin miya kada syaitan. Saan yung mga to? Walladhina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. In mga sila, miyarad sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila yan inanaim babawing. Sila yan in sa taas-taas darajat. Dahil hindi pa doon ngayon adlaw akhirat. May tayat to. Sabab in sa barang sinaghinang mangi halo. Kung halo kita na to na halo. Kagawa haluin atay nila. Mabahuin gantong nila. Mabanguin katan pakaragyaan nila tudyo pa to. Kamano siya, pagkabagbaging ilong sintaw sinamo. Magtato sintawin mama nila sinamo. Magkakunahan kita nilhamo, antara na tuwan sila. Bang, kita niyo magkakunahan hamot, antara na to magkahi. Impuunan hantara na to iwansin mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Walladhina taqaw parmansin Allahu subhanahu wa ta'ala imanga sila nagtaat marayaw. Imanga sila limayo dengay ng mangi siyandalan nila indaakan. Siandalan nila lihangan di sila. Timinang. In sila yan mahamut. Tiha dunya iwan mahamut. Hadlaw ka na kan. Iwan nakataimbabaw in darajat nila. Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila magkagunahan darajatan tara sintaw iwan tao. Di sila magkagunahan, gulalanan, tara sintaw ibantaw. Di kagunahan. Hantara sinipon, iwantag-ipon, hadlaw ka na. Mga anak ka po. Wallahu yarjuku man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yubo niya inkatan kagugunahan na tuwa kaguhiwan natin kamata. Yari hatun niya. Yung mga silaliming katindun niya kanila, tupa sinrigiti. Tupa simpikilan. Maita, napakay pabukon kawayaan sintuhan. Napakay nila pakabayaan nila. Dahil nga sabab yan, dahil taan sinjunjungan ng mga sahabat niya, adlaw susungon,
Aon taon nagdara ibadat. Malago dayng buhod. Pag sakali magbistaman, bukon na ibadat biya lago buhod. Maksiat na biya lago buhod. Waliyazu billah. May tayad to. Wala doonin to. Unuin to, wala doon. Wala doon yung pag-iman sa bunal. Wala doon yung pagtuhan sa bunal. Nagtutuhan sila sa lamod-lamukay. Wala doon yung panauhid sa bunal. Nananauhid sila sa kialalamuran simbukon bunal. Hikatu, wala doon in pangagad hasara sintuhan bunal. Mga anak ka po, Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan kita niyo nabi, piarahan kita niyo rasul, piarahan kita niyo sulat, hasupaya kita niyo makapag-agad hapangatayan, hasuwara, hapito ang gautabaran, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang natuiya ka ding kabayaan sin maha, sumaha tinggi, wallahu yarzuqu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala mag-anughara siya rizki. Rizki aming kagunahan na to, hakabuhi na to. Kagunahan na to, hakabuhi na to, dahon na to, pakamatay na to. Hisiyon dihilan niya yan. Pataurun, paluagun, hahisiu-siu mabaya. Naing kataan-taan ini mabaya. Ada punim mga sila. Wala na lima sa pakabayaan sintuhan. Inliasa nila na, kabayaan nila na, dihilan sintuhan rizkiin kataan. Imanuk-manuk. Ing kahayup-hayupan, haragatakin lupaan. Halawang kakabunan dihilan. Sakawain sa taud-taud dirihilan sin Allah Ta'ala, amunahamano siya. Wala pinisintuhan dihilan kataan. Hinagpaparat siya iban wala. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ay nato kalupahan may kita nyo rin diya dunya. Bang kita nyo magkagunahan nikmat rizki diya dunya, magkagunahan da kita nyo rin to. Hindi ha dunya, upo din waktu na to. Wala na misan niya butang gatos taon ng kaiwanan. Yadto na. Magkagunahan kita ni rizki di hadunya, pag-ig na to ding hadunya, magkagunahan na kita ni. Mga anak po. Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan siya nga nentaw Makkah. Biulang siya nga nentaw Madina. Biulan siya nga niya inakuliling sin Makkah ibang Madina, iwan na Jaziratul Arab. Iwan piara niya, impamulan sang niya pakataan. Isyu nagda mga magahaji. Uno yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ulu khairan. Ini pamong nato sadya, tujuh patuhan marayaw sadya. Pabila kita niyo nabiat sa sin marayaw kabtangan tujuh patuhan. Imbungan niya marayaw ra kita niyo magkabtangan antara nato magkahi. Ing karayawan hirihil kato taniyo sin Allah Ta'ala tawag namo. Nakakawa kita niyo paldauhan. Dahil nga sa babiyan siya mo sin Allah Ta'ala hindi akan niya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
mga kamu bariman usugi wan bariman babay, inipaglapal niyo sadya, inipagsuara niyo sadya, inipamung niyo sadya, amod de marayaw kabayaan sintuhan, ay mo pamungan, ay mo lapalan ng kabayaan mo. Aun waktu, impiamung mo, against kayo mo. Bang muri agaruning kabayaan sintuhan. Imbar iman Tuhan, iyaga din kabayaan sintuhan. Inipamung nila, inhilapal nila, kakuyaran sintuhan. Bang kakuyaran na sintuhan, kakuyaran na simpagkahi. Bang kimuyagin duayad to, paruntungan iban pardaugan. Maita, naraog mo in syaitan di kakitaan. Naraog mo ra in syaitan kakitaan. Kauhan tagupat ka jam, halawm sa kita ninyo pagjihad. Ingan sin jihad na to, jihadun nafs. Allahu Ta'ala, yulan sangan kita. Walladina jahadu fina, mga sila, nagjihad, iagad nila in kabayaan sintuhan nila. Lanahdiyannahum. Kami intumawang kanila. Kami imangidayat kanila. Kami imamalihara kanila. Magkagunahan na kita niyo biyaw. Ay manusia, nagsukot na. Ikaw na lang na ako nagtabang kaniya. Itudloy niya. Tawayad, tulong na nagtabang ko saon. Inamisan ako asipon. Mga anak po, magkagunahan kita niyo. Biyayta sin Allahu Ta'ala. Bang nato kagunahan, biyayta sin tao ka to. Iban sin biyayta na to kanila. Labi, impuunan. Parman sin Allahu Ta'ala. Iban hadis sila so. Kunin biyayta sin Tuhan. Tiaplag na. Wa kulu linnasi husna. Ini pamung ni ulapal-lapalan sadya, pakatan manusia, amu sadya marayaw. Nauna marayaw rin kato, bukon, marayaw rin atuan. Paglapalan, pagsuarahan, pamungan, hindi nga Tuhan, hindi kay mo ayaw. May tayad to. Kapag magbayta sadya kaw sindayaw mo. Ikaw rin marayaw, sila bukon. Nabang mo biyayta hindi nga Tuhan, nang daog ka, biya simpang daog pagjihad. Nakalibirit ka, nakamin katantanyaon, nang daog ka, hasaitan kakitaan, iwan hasaitan di pagkakitaan. Amuyad to mga Tuhan. Na, uno pa, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, waskutu an syarrin taslamu. Apabila maun ay manusia, mataud na mangi, dahil simarayaw, biya na simasa na to ini. Mataud na yung suara pamangi, mataud na yung dumungog pamangi, mataud na yung mag-istori pamangi, mataud na yung magtipon-tipon pamangi, mataud na yung magpunpikilan pamangi. Insuko mo rin doon, hundong. So ikaw must behave. Ay nakalumamod. Uskutu ansyar. Bangka wala na limamod, nasalamat kaw rin hamangi dunya, dahi hamangi adlaw akhirat. Kunin natin niya, kaya pindahan ni mangi pamarayaw. Sisin nagpinda, Allah subhanahu wa ta'ala, di mo kakausan pindahan, sa hakuti ka, iharad mo man, hasabab sin pag-iman mo, hasarab sin panauhid mo, hasabab sin pangarad mo, hasarab sin Tuhan. Way na kaw ng lamod, naghakasaras, ibambo ko naghakasaras, si mangi, nasalamat kaw rin nga kataan mangi, dunya iban adlaw akhirat. Mga anak ka po, nambuk masya,
Piya nga subuhan. Sin tabiin in sahabat. Unin pa nga subukan nila. Kapal man sin Allah Ta'ala, inna ad-dina indallahil Islam. Kabunal-bunal to din agama. Dahil nga Tuhan, piyasampay singkatan kanabihan iwang karasulan, inhaulihan nagpasampay amurin nabi. In pamung si mga tabiin kanila. Bang bihad tulong niya, pipian na kita ni wasal sintuhan. Nalaw niya, pagkakita ni upinian na sintuhan, biya din yung panindog na to, biya din yung panayma na to. Imasa na to inituan, wayroon inu-inusin tao. Uno na yung panindog niya pag-akaman niya. Pinian na kita niyo sintuhan. Piarahan pa kita niyo nabi. Piarahan pa kita niyo sulat. Biya din ng panindog na to. Sinimasa nila, tiyo-tiyo pempit na bukong biya simasa na to ini, natikop na kita niyo. Subay din na migdeng halaumbay. Bangway ra kakunahan. Taniw yan mga tuan. Na uno yung jajawaban kaniya sin sahabat patabi na nga subukan niya. Number 1, paakrimu. Laguon na to. Laguan niyo, halawm sim pangatayan niyo, haswaran niyo, hapituang gaw tabaran niyo, yung pag-akama. Uno pa, husnul khuluq. Para yawan niyo, yung pangadatan niyo. Mga anak ka po, di na ito nakaingatan, bangkan siyo na adatin masa na ito ini. Kapag payuan darat, di na ito nakaingatan, bangkan siyo. Kapag tiyaunan, di na ito nakaingatan, bangkan siyo. Biya, dagbus, naglamod-lamukay. Ang pembiyay ta sin Allah Ta'ala. Nagpara ako nabi Iban Rasul. Magbayta sin pag-iman. Iban magbayta sin pangadata. Innama buisto liutammima makarimal akhlaq. Sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Dahil ha mga maksud dia akakusintuhan, magbayta sin pangadatan. In pangadatan, kakuyakan sintuhan. In pangadatan, sarayaw-rayaw pagtaat, sarayaw-rayaw pag-ibad. Na, lagguan niyo. Hurmatan niyo, pag-akaman niyo, sindayaw pangadatan. Ini katuo, uno pa. Baugbugin niyo yung pag-akaman niyo. Hasababing kamu, marayaw kasudahan patuhan, iwan marayaw kasudahan na pagkahin. Mamura kamu patuhan, mamura kamu papagkahi. Uy, bukon papagkahi dyan magmura, hun. Pagmura kaw patuhan. Ubos mo tiyo na inwajib, tunayan in sunnat. Ubos mo tiyo na in sunnat, yaw pa umarayaw. Sakaliri da magmura patao, di dami sa magmura patuhan. Taaniw yan mga anak ka po. Na, wasihat si Luqman, anak niya. Yabot hambuk suray nga niya, surat to Luqman. Yaun day doon biyay taha, hasura yaun, day nga panagnaan sambil pakatapusan, in atulan pagtuhan, atulan pagmaas, atulan pag-anak,
wasihat simmaas pa anak kaya undoon. Sa di basahon sintaw. Basahon sulat sintaw patao. Uno yan tuan. Piagwasihat sin Nabi, inwasihat sin Luqman pa anak niya. Piagwasihat sin Junjungan alayhi salatu wassalam pahamok sahabat niya amuin daran nangangasubukan niya. Ubus-ubus maghindo hakamatauran inambok sahabat inimurul siya. Law na ya Rasulullah. Ya Rasulullah law na ubus yung pangadji na tuyad to. Uno pa ni kawasiyat muka ako. Uno pa ni kapatumtum muka ako. Hindi ka to tanong. Malukay pa karehulong na magutba yaon. Malukay pa karehulong na magnasihat yaon. Sa amin lukay ni limingko dalingko duay kapusan. Wayron reaksyon niya, wayron ununo niya, wayron remark niya. Na, unin wasihat sin Nabi. Pasahabat niya ini. Yagwasihat niya, wasihat sin Luqman. Anak niya. Unin wasihat yan. Ya fulan. Jaddid syafinatak. Baguha sadya insasakatan mo. Sababetaan si Luqman, inanak niya, hinang kaulong ni anak sa sakatan, bukon harakat. Nabiyaw lano, piya paginang sintuhan sakayan, bukon daharakat, tatas bud. Hinang kau sa sakatan. Maita, sa bangway sa sakatan na lumos ng tao. Uno'y sasakatan yan. Sasakatan manjarihagin lupaan, sasakatan manjariha dagat, sasakatan manjariha tasbud, manjariha kata. May tayad to. Magbaha bukon. Mahinangin dunya ini laud karajun. Hindi da malumus amurain aun sa sakatan niya sa bago. May tabang daan na nakala, nagkakangi na. Nagkakangi na yung makina niya. Nagkakangi na yung baran niya. Na, unin beta sin Rasul, jaddid syafinatan. Bago hasadya. In sa sakatan mo. At nakikita mo sa jawang way raripik niya. May tayad to. Pa innal bahra amik. Kal na indagat maluag. Sambil hakin lupaan may nang dagat. Nabangway sa sakatan lumos. Laong simbaha sa Arab, paanggil at tawakinaya. Uno yan yung panggil yan, malumusin tao hapag maksiat. Bang nalumusin tao harakat, nalumo sa tubig, labing pagkalumo sa uno. May tadi mo kayo nga taning pagmaksiat niya. Ang paing kapal, nalunod, nakita sintaw madtumag. Tumabang. Ang paing tao nagmaksiat, nasubaybaran na yung maguno. Nari nga sabab yan. Jaddid syafinatak. Bago hasadya, dayawa sadya, para yawa sadyain sa sakatan mo, karena malawom intuwig dahat. Laud karajun. Unin hati niya yan, malu mo si mano siya pagmasiat. Halawang bahay niya, halawang tinda niya, halawang tabo niya, hataas sa sakatan siya, hapag panaw-panaw niya, nagbubuak-buak na siya sin lukmus. Tadi niya ka na naman. Sabab sin pagmaksiat. Uno pinaki niya anak niya, ayat,
sahabat niya, wa khujid jada kamila. Pagsadya kao, luto. Maita, pain sa paradaid. Kal na yung pagtulak mo, kal na inlukay mo at asin sa sakatan yan, malukay. Pataurain luto mo. Dahil nga sa babian mga anak ka po. Habihaun masa. Nagsasadya kita ni uluto, hakabuhi. Nagsasadya kita ni sa taud-taud luto, dahon pagkamatay, hasasakatan bago, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, bangman kita niyo aun bihad turagbus, sabab yan na tanda, yan na alamat, sin bihayta sin Allah ta'ala, panabin niya, bihayta sin nabi niya, kato taniyo, in huling zaman, apabilay manusia, manay kuriri nga kabayaan sin Allah Ta'ala, kita taniw na ing kakahinang sin Yahudi wan Nasara, iwan simyagad kanila, malaingkan. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, ing gapian niyara, in tabangun niyara, amura im mga kakasiniya, paman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'humut taghut. Tub-tub na rin to, mura-murahan. Uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Pataalukon na to. Papag-iman sa bunal, papanauhid sa bunal, pangakad, kabayaan sintuhan, ang pakita niyo makapagtaat sa bunal, iban makapag-ibadat sa bunal, iban makapag-adat marayaw, halta makapagtulong tabang sa babing kita niyo, biya sa pantun, bay, in kaarinato, pakaniya. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faidin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi